Hey, mani daw han kan soy to a cockroach Janta Party hi uh, aron kalvung khop maya hey tu na hian la rei lo khop maya 22.6 million an nei to followers Instagram lama hian ke chuan hi kan soi tong khan Abhijit Dipkeya ron din ani a ron sia mari ani poinat base ai na sataka turu in ak boro ka kal chho to arin noma ani USA lama khosa ania tisuanin he cockroach party hi kan soi tong khan Chief Justice of India in heng thalai na nei lote na zong mek de hi a engenge mon ron tikwala a chang len ron protest a chang le activities social activists an on tanga ti in heng hawi chuk chuan ni parasites an ni ti in noksakan ni zia aron soi chuaka kha in ti khami ti elna kaltlang khan thalai de hi chuti ngot chukan ni big lo e chuk chu te hian thil kan ti ve theye chuk chu iti te hian thil kan ti ve theye ti lan ti na he party lem te mai tiang he thili ron ti chuak ania te chuan tu hnaya kan India education system sang te exam poimo tak tak India ram pumpui exama paper leak te leak out awangan han kan sele rup mai te doctor zirtum be sena sang tak nena be ngar to mai te ino hlum pha anom nual mai boka chung sang tele tun lai kan education system thil diklo tak tak omte awangin education minister hi bang turin an nor chhotan ani ati chuan cockroach party te chu chukchu party te chu avoi khatnan in ko khom an tum ta he protest kal du zong te tan jantar mantara chu niruk inrin ni nimin kha ani to chuta chuanin pun khom an buat saya peaceful protest ania ti chuanin hemi chungchang a hian atira po boina an om deuh hak maya lekha kha amani somvel kalta he pun khom phalna hi Delhi police lama permit lo di lok ngai ania amaro son dil tlai de ulek nin ka ria cockroach party chief spokesperson Saurav Das Spokhan he ni rugan pun khom tur hi Delhi police lamin permit an pek phal lo kha aring te hiala amaro chon ti tlang tur thu te posoi thowa amaro chu makdeu mayen Delhi police lam hian relaxation she thiam nei ngai na thiam nei in an phal saka te chuan Delhi police lam po anin truk bor khop maya security lam po tight tha khop maya me pu exange pungkhom don riat thiam ani chi alawa Delhi kholum lutuka ani na taka chon me pui tam tak in ko khom chu har tak tur ani te chuanin he pun khom nei peaceful tak ani tur ani aral muang thei ang berani tur ani mi puite helai kal khom tur te pon pangpar kena chu duty te hena pek tur ti ani ti chuan airport lama po an hotupa adin tupa ti tiang Abhijit Dipke hian milo muak lo turin security te tana engma boina siam lo tur te har san engma kan siam lo nan mi puite po airport lama milo muak lo tur le engma borok siam lo turin angen ania ti chuan airport lama alo thlenga muak tuiro chon lo om thawa tle ma zong सर आगे से हट जाओ अरे सर मोबाइल मोबाइल हट जाओ मोबाइल Education Minister must resign. Education Minister must resign. 5 students have committed suicide. देखिए तस्वीर में सीधे तौर पर आपको दिख रहे होंगे कि ये अभिजीत हैं जो अब गाड़ी में बैठ गए हैं और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं फिलहाल अब इसी गाड़ी में फिलहाल वो बैठे हैं और इसी गाड़ी में वो यहाँ से निकलेंगे और निकलने के बाद अब यहाँ से वो सीधे कहाँ जाते हैं ये देखा जाएगा। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से अभिजीत को फिलहाल दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में अब यहाँ से हटाया जा रहा है और दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में अब अभिजीत एयरपोर्ट से निकल गए। आप देखिए ये अभिजीत की गाड़ी है जो फिलहाल अब यहाँ से निकल गई है और अभिजीत को देखने के लिए तमाम जो लोग हैं national media le media sang te dan lo bo na sakop mai mi pui chon tama amaro chu Delhi police ten moi hnai takin boina om lovin
an kaltir fel theya chuan Abhijit hian akuta Dr. B.R. Ambedkar autobiography kha akuta aron humwa maya Dr. B.R. Ambedkar hi shelo kanomba lau takin ani hi social reformer turu tak mai kha ni India zalen na nei chhovel bor laya ti chuan India constitution duang tu te zinga poimo bermai chairman ani committee chairman kha ani constitution duan ani lai khan ti chuan hi India constitution hi Dr. B.R. Ambedkar kut nu poimo tak mai ani intluk tlan na le thil zong zong hi chuan ani hi India Minister of Law and Justice masaber ani bokani ti chuan aron ken chan chu kan hrethiam mai awme ti chuanin Abhijit hi helai jantar mantar hmuna awa pheita awa thleng pheita mipui po asang tel tam tak an lo pungkhom asang tam tak an lo pungkhoma tin hi Gen Z protest anga ngai ini ma se nutling patling an lo omnol mai bokani he protest hian सर आज रेजोल्यूशन लेके जाएंगे chuanin hei helai hmuna hian Sonam Wangchuk kan hret theu ome ani hi mania an man reng kha engemaw ke sawangin dota pu ke sawangin ti teng dotan pu wangin ti mai teng tuna chuna zalen le towa chuanin ani hi climate change activist ani ya environmental activist ani tin scientist ani boka bon tak mai ni India education reformer ropui takani kan hriat thiam olsam dan chuan ani hi three idiots ranchoda samalda sanchal laming tak tak phungsuk wangdu kha ani hi Sonam Wangchuk khi kha film kha mi kha Amir Khan kha three idiots achang tu pa din mun kha he Sonam Wangchuka wanga ani inspire wanga kha film kha siam an ni tichong kan thrathiam ome kha rancho kha he pa hi ni tila chiang ber ome chu ni ani po hian helai hmuna hian ron kalin thu te asoi ve nge tin pangpar te po aron kenga peaceful protest ani na ange in pangpar aron kenga duty te pek tur ani chu बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर सभी कॉकरोचेस जो यहाँ आए हैं उन सबको मेरा शुभकामनाएं अभिनंदन कॉकरोच इन चीफ और सारे कॉकरोचेस को लद्दाख का प्यार भरा अभिनंदन। मैं बहुत बहुत प्रभावित हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि आप लोगों ने इतने शांतिपूर्ण तरीके से आज यहाँ पर जमा होकर अपने मन की बात रखी। एक बात मैं सबसे कहना चाहता हूँ, हम लोगों को मैं पिछले 5 दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें प्रोटेस्ट पीसफुल करना है, शांतिपूर्वक करना है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ताकतें हैं जो चाहते हैं ये प्रोटेस्ट फेल हो जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये प्रोटेस्ट फेल नहीं होने देना है, आप सबकी जिम्मेदारी है। Is that a lot of your tweets taken out and people are putting those are yours? Yeah, those are. See, I'm proud of every person who has come out here today. And it's also summers here in Delhi and everybody knows what kind of extreme weather it gets. Everybody is sweating here, but still everybody is
together because of one single cause, which is that we demand a better system for the youth of this country. A lot of people were expecting that Delhi police might not grant permission or Abhijit Dipke might be detained, but that hasn't happened. Optics wise, does that put Delhi police or the authorities at better place optics wise? See, during our appeals also to the Delhi police, we had always said that we are very confident that the Delhi police will give us permission because we are offering our full cooperation, and they know too that the youth is actually suffering. They have children, they have people in their family who are suffering. They also have given papers and have come into the system, and they know the hardships that people face. So therefore, we were very confident that the police would grant us permission, and it has happened. Optic wise, it is good for them. Last two questions. Of course, that association with Aam Aadmi Party, that claim is not leaving you guys, whether it comes to spokesperson or Abhijit. How are you going to tackle that? I have no links with the Aam Aadmi Party as such. I am an investigative journalist. That's my profession. As long as the others are condemned, Vijayata Dahiya also does not have any links with AAP, formal links with AAP. He might have been a supporter in 2015, but so was I of Mr. Narendra Modi. I used to support Mr. Narendra Modi way back in 2015. There was an article which says that a lot of your tweets taken out and people are putting. Those are yours. Yeah, those are mine. But what was my age? I was 15 years old back at the time. And मैं किसको देखता था? मैं गोदी मीडिया को देखता था. गोदी मीडिया को देखोगे कोई भी ब्रेन वॉश हो जाएगा. 15 साल का लड़का तो होगा ही होगा. Saura fa soi ang khan chumi mai kan soi lok helai nunga putar khi ku va he mel de wina saura akilo fu alo zap lo moya ko lo ma e hi mi tam takiran po sa in zap tur ngotin a chia lo roi den tia hamaro jon soi dan chon hei he putar hian alo hebelize local ve ni ya lo zap ve ani anti ni khongai wang te po ni ma na le patling ho hi chuan thalai te hian khongai thei khopa chuanin saura fa soi ang hian Abhijit hi Delhi airport aron thlen huna Delhi police in lo man ngal don thalai te fui porawang ni lo zonga fui porawang in ti te hi political party then khatina an vordar vakania social media lamate an man don tiang chi thom te tin Abhijit point hlau ve de urawin karya Dr. B.R. Ambedkar thala garon kenna chan po kha kan constitution ina enge zale davin pek ati chungchang aron tarlan nanin karya khatiangan mandon ti thom vel awang khan ani a maro chu an lau thorang chon thil engma atheng lem lova helai hmuna po peaceful takin Delhi police tenen po anin enge ni an thok don theya ti chuan hei ni sari chung nin karya chu mi chung chuan he kan education minister hi bang turin an phu ta heng boruak sang awang henarin tlak lawani ti in ti chuanin chumi ni lawri chuan boruak lian jok te po kan la siam leng tin an soya hi aban churi nom lawa amaro chu avoi khatna po kholum noi po heti zathi thalai kari nai nan pung khoma social media follower heti za to ma se million somni pani chongo ma se ataka in ko khomi chu har takani ti chonin he hmuna hian Delhi police ten man an neya amaro chu hei mi paruk man an neya an diteina an mi man tela chu hei hetiang hin niya khi kan thai thiam mai ome an address te bidang te pon loma mi paruk la yan nia an man na chan nian tarlan po he hmuna hian boina dang pol dang atangin boina ron cho tuman oma chumi te jok chu Delhi police te hian an lo detain ani ti chuan Delhi police te hian zan lama khan indini zan lama khan an social media lama tiang hian post an siama thudik lo hi darna sa ve khop maya social media sang jantar mantara protester ho telaka khan thu buai Delhi police in an ziak lut tina dara chumi ron chan let nan chuan Delhi police lam hian social media post sang ale news report ta Delhi police te chuan FIR protester jantar mantara protester te laka an ziak lut ti in an tar langa amaro chu kan ron soi chen du chu eng FIR ma register anilova khole tuite thuron kan pek du cheu chu heng thubel chian do lo hi lo oi lova lo vordar lo turte Delhi police official page sa kan update hi mi lo ngai chan sak thin durin kanin nge ne ti in thu chuan ron siamani ola heng po ni sela avoi khatnan India rama Gen Z protest chu nei ania chu Cockroach Janta Party tena an ron buat sai ania an ho tu pa po ram danga tangin ron thlok kho wanga he huna hian intinge he mi te hian kalzel don intinge boro kan siam zel don political party anin form angem
an chang chhawng em ti te pawh tun laia media soi hlo tak chu ni heti lai hian an mani be anui izat ngar tu te pawh mi tam takan oma social media chia an omani ko khom tak tur chu heti zat lekin ni million som ni pahni zat follower an neya mi sang claim te chi in ko khom thei tin then khati dan lo nui zat vele mek boka engpo ni sela hei hi chu tunla India rama thil thleng lian ber pakhat a big takin thalai te huanga le politics huanga chuan ani chiang ani enge thleng zel don an lo ron update zel don nia